Iyo ni twaranirie yo mugambo yo kurutwa ni atongerie bankathi mwanya bakenda rwaria wikwate ati kathirikari na Kenya ibokenda kuthiria maandamano yara yatiete kuona ngurario a biashara bageta asara inene na Kenya baba ingioti wenya batina ngwe nyuma ya maandamano ya mweri wa 6 mwaka muthiru. Rais Ruto na ikirege karo na yuthi mutandao na joetsi bokenda wikwa matheta yo na inyanyuma ya kuingwa ya mweya medekethia yo maandamano no yetete na mbere ya mweya medekethia yara yuthi baba thetaira mwabu ya taingwa na yangi yara yaingirwe no yashokirwe aringi atongere mwanya ari o munini wa rais Kithure Kindiki, mutongere wa kiama kia ODM Raila Odinga, gavana wa Meru Mutumanto Ethinge na atongeria bangi bakidini bakromba kwithire kwina rwaria rurarumba kuthiria nkuchanio ira chiokoyerwa nthurone ya Kenya ikumania na ntobo ikionto rwari tukuria kethira no kuthwania rwaria ati kathirikari na Kenya rukathiria nkuchanio ira chiokoyerwa kaitene ka Kenya. Rwaria ati kathirikari na yuthi rukathiria maandamano nthurone ya Kenya araniria batu kulokira namba yetu SMS itina marinio 23578 kana kimutandao yetu yo Facebook na ingi na twatiri tukwithira tukithoma ntumiri chiaku amwe yara tukuthuranirite ni amwe na Gavana Mutuma anene bokaria kuthonja dingo ya maandamano ya ngoro imwe cia biashara ikionekana kuringithwa bo nene. Anto onkolokia 80 wekirwa mpine mawore maabitha baborithi are OCS batia ngurario kumana na makarika ya ntuku ya ngoro. Mubunge Susan Ngugi Mwindu kumeneria maandamano ya wenyangi akioria thirikari uchoke mubango ya kazi mtaani Kienthukie Mbithi. Na Senate kwambiriria kuthikire ya mbare kwebelwa kwa gavana wa Isiolo Karoke kiregerwa weta mbere ntuko yaro. Kathasha mwanya mnono ntubako na kanyaga kwatana abadu kiendeto chieto chia weru thaitha tombetwa wini wa Kinyiru mwanane twa mathithio tukobwerwa ri Purity Richard deto chieto ikambiriria thai kithikiro na gutweka nkoro ibiko yerirwa ri biashara inyingi chinegwete ikioneka lauta la sara kumani na maandamano ya ngoro aramwe na iriringikite supermarket ya Selenite ntere chia Gitembene nyumba ya ukenera mwago niyo 7-Eleven wetete bwaga koromone na supermarket ya Magunas ntere chia Makutano. Gavana Mutumanto Ethinge athiatene na nene bokaria iba kuyirite na kuyukia kanya ka kumeneria maandamano ya ngoro bakiwa maandamano yambiriritio tumika kureta wamba na wenyangia no ntobo tethira bogete kirwa buro mwadiki wetu ande tumuthuri murio kina twambiriria na riboti yo igutegera tharira irathikire mnajo egoro nyume supermarket ya Magunas kwithwa ire Selenite kwithwa ebunjetwe na into kathomba kwithwa bikiwa kuringana nya video cha CCTV ura ikuonania na mthone na arua gavana wa Meru amara county commissioner na speaker wa bunge ya Meru amana atongire bangi ibashumiretie na kugo ntobobo botona kaindene county Meru na batitha bagitekire bwitana mbere na turetekia tore atongeria na kinyanto ba murungu that yate koro kare karengi that yara karekere yata kare karengi na toriua ya koro kare karengi why Kameru iri mwe ya counties irasie na ana babe the baba inge barabai qualified bate na Ngugi indi Ngugi ira turatere igoro direct jobs and indirect approximately ni Ngugi mbua sianto ngiri 5. Mji ambao unatambua Meru ndiko tulikuwa na wahuni ambao jinsi walivyofanya kazi zao ni dhahiri ya kwamba walikuwa wamepangwa na kuelekezwa kutekeleza mambo fulani. Katika mitazamo yetu tulipokuwa tukipambana ni dhahiri ya kwamba walikuwa na target maduka makubwa supermarket
ili kuweza kuporomosha na kampuni ama kiwanda kikubwa hapa cha maziwa. Lakini ninashukuru ya kwamba kulingana County Commissioner wa Meru augite Mwankira Nandi andu igana rimwe ni bathatu ni bekiri mpine na bageta na mbere kuthithio chonkoni alote mtu nyomwe ugatigirwa etho no munini kana no munene. Ninapozungumza tayari watu 103 wamefungiwa katika seli za polisi na wataweza kufikishwa mahakamani. Baadhi yao walihusika katika kufunga barabara na kuchoma barabara, na wengine pia wakahusika katika wizi wa ngawira. Tuna imani ya kwamba tunapotazama kanda za video ambazo zilitokana na matukio mbalimbali katika Meru, haswa katika eneo hili la makutano, tutaweza kuwachukua mmoja baada ya mwingine wale ambao walihusika katika wizi wa ngawira na kubeba vitu vya watu. Ng'otongere bangatanro yani mpaka wa banyombera runene bioni ere nyanjene sumaba kere selenite aguton tobobo burathike ne akora iba kwenda thirikari ibwegitigiri bakona Kyoto. As a union taene nyombeje Meru Central Coffee Cooperative Union kitendo hiki kithuku sana nanka advise youth beto jauda tu kugande kuruije nikatwe na shortage ya aritingoge institution taiji nicho chieje kana moleje ne kuandika youth beto ntubaraba kwejo ritangoge na tukabera ni to reduce ni wamba bobo kethera ni demonstration ni tumagare street ine twite to agitate mantu jeto jara tukuona jate gutethia ndiguru eje lakini tikwamba kuja kwenyangia intobiria bitonde kine investors taliu twina investor wetu aja very worried ninteto ile kikire aja golo nonto mantu jara kikire aja jara tutigire ndamenji nene muno. Twina TV nkulukia 30, twina cookers ira irwe, twina into bingi muno byenyangetwe. Total cost yothe ni kweja gintu almost 20 million na ndamenji nene muno kinya invest wetu ni akwigwe Holland. Nekendelea ojo tuketwa twina manto jama umu muno. Onto ningoge tugata togategera aja twina youth baba inge ba Meru almost 50 of them bala balutaga ngoge aja. Lakini wategera twinde thaito tukomiagarwa twingogene kana tutengogene. Utongire bo makanisa bagora bakinyete nandi ibakuromba mbwe mbethe mbethe bakija na kwaraniria nikenda thina iji ithwe kithira. Tureo twi pastors kugia twi kuromba tukiwa tukuuga ana babu kenya kwethwa pengine na raburi kabugoja kabuingiri twina wachungaji makanisa ne kunthe barabomba kubuthikira kinyaka ya kwethwa babu kwenda kubariria nai in confidence. We are there for you. Come and talk to us. Eje ngekira nkona kugwa amna bobo speaker Meru Ayubu Bundi agwana kugwanta baru meria mutongire mugongo William Samoei Ruto ukaja kuthote kwenda mutongeria uteburi kuthokethia nthiguru. I want to echo the sentiment of His Excellency President William Ruto. I'll get as much as don't ban this country. Don't ban this country. Nonto nyoka the only to penda ndi Ayubu tukaija ndiguru ejere ukayukione na Bishop Wadau. And those were the sentiments of the right honorable Raila Odinga that ndiguru eje tukami wacha mwangi ya kwethera kwi mwana siasa kwibwote aniriwe ya kwethera ukibwo thirikari ikwote aniriyo manto maandamano tiyo muno ndarombo yuke kureku. Express your hunger through voting either out urote kwenda kana in urokwenda. Reka twetende bene bwandamane ona kura cienu kithane MP ote kwenda kithane MC ote kwenda ithi seneta kana ngabana kana president onania kureku uringenio umurite no urokwenda umwikire na kinya jensi eu atongeria bo itukuromba baumira be embrace dialogue be lesana thina cio bathikirwa kethira ni mutongeria wa nthiguru kana any other elected leader nikenda tumba ku solve thina cietu cia nthiguru ino ntwara twetirite riu kwamba kwethira ni kila mtu na kujilinda na rira tukaithia twithie kinya police station Ondinga ntiona kwa wita ndakuringa utiona kwa wita no tutethira twira police station na tutethira twina muntu wa ukaria uraungi kana wa utukaria.
Muthuri Muriuki, Uru TV, Mutirio Kangangi. Tugita mbere ni ati kamanda wa borithi Eliakim Selgich na alikithitio ta uturo kwa Anto Bailey kimaandamano ya Sabasaba ntere chia maua. Selgich nkuluki na idholete kugurarwa kwa maabithaa mwanja ba borithi areo OCS oro kwirikana ote mwanjara. Anto nkuluki ya 80 bekiri mpene kumane na maandamano ya ntere ntuku yegro. Mwariki wetu wa Ndeto Dennis Mugendi gatumenyithia nkuluki. Lugendo rwetu rwa kuthingatira makarika ja maandamano ja ntuku ya Sabasaba mushine o maua rwambiriti na komanda wa polisi gishoneki kya ubunge kya Igembe South Eliakim Selgich uria gutwathira kiri maandamano jau. Antu arume bairi ni baratere uturo bwao nyuma ya kurathwo na mburuburu aria nabo askari mugwanja baragwatire banja ario OCS uria ratemerwe njara. So kutoka saa 4 mpaka saa 10 ilikuwa ni vita ya paka na panya ya kurushia mawe polisi, lakini askari wetu walijaribu kuzuia hao waboraji wasiibe mali ya wananchi. Na vile naongea saa hii hakuna duka hata moja ilifungwa, hakuna supermarket yote iliibiwa, sababu hao walikuwa na nia moja tu, kufunja supermarket 4 ambazo ziko hapa Maua, lakini haya yote tulizuia. Lakini kuzuia hiyo ilikuja na karama, sababu tuliweza kupata majeraha ya askari 7. Moja ambaye ni OCS alikata mkono na panga na saa hii anaendelea kupata matibabu. Vile vile kuna waandamanaji 2 waliweza kupigwa risasi na wakakimbizwa kwa hospitali hapa Maua, lakini kwa bahati mbaya walihaka. Na kuni kiribirigisheni ya ukanda na andamani bataithukire ngugi cia antu nau nio kinya antu nkurukia 80 baraomberi wikirwa mpine. Na watu 85 waliweza kunaswa na kushikwa na leo hii wamepelekwa mahakamani. Itagaria ritu ria kuthingatira nteto iji nkuruki ni tukinyite sibitari ya Robins aria twaranitie na Daktari Samuel Kaumbuthu uria no we mwene sibitari ya Mao Cottage na iria irari ya mbere kwamukira ntumurume wa mbere uria araringirwo risasi ya wetwa Silas Mwenda. Na Kaumbuthu aritwa thia ntumurume u arari na irathirwa bia mburuburu cia kiu bamwa utungata bwa mbere na nyumene bamwikia sibitari ni ya Methodist. Kurai na maandamano muci wa Maua na ikurethire kwina muntu murathi na risasi kwina sibitari gwitwa Cottage Hospital na iturombere kureterwa mwajiu twamugwithiria first aid na twamurifake sibitari iwe level 4 yitwa Robins Maua, but patient yu kana mwajiu ikuretwa kiri level 4 hospital turombere kumugwithiria first aid nja nkuruki twachoka twamurifake sibitari ingi. Tukinyite na ku Methodist umani twithiriritie Silas Mwenda tawe Mwangi Mburaki oni intuko yegoro takandari maandamanone oni ndeje tora muntu etete kugura gintu ndukene na ndigweta kugura gintu ndukene oni rondonere nyomere kiringanwa antu bogi ndauga ndona mwene nduka tha ndauga antonya saruni ngitata bichidre nyomera kirindini gichidra kirindi risasi ni oyu empata kiu na njare okwana yogi nukiwa ne empata njare yogi ivyo uni ndawiro ku saluni ndene ndraka materu itwana twambikia awa Kaumbuthu na kuma una ndi oni kirampenda kuromba tongeria igintu kimwe ndiranka umaja onde na bill de muchiari na ndi na manto amaingi muno olikira mbumbo baromba no tejo braba antedia kuma MP governor MCA kinya women lab kinya wengo ni anda mbumba kuma na mbumba mbikirinya mbumba kwa nderono turo bwakwa anti oturo takana ndi bubuyi utungi mbumba kuga choke mbere antu bangi nabo barabara antetherie nkubwiri bwaga sana iburantetherie na kuringana na Daktari Omondi ni ati niwe akibaramukire inde nyumene polisi bareta mwiri jonto murume ungi uria atirari na liitwa. Tuliweza kupokea watu 2, mmoja ambaye alikuwa ameletwa na alikuwa amepigwa na alikuwa na bullet kwa tumbo, tulimpeleka theater, na mwingine alikuwa ameletwa pia na polisi
na alikuwa ameshakufa na alikuwa na jeraha kubwa kwenye kichwa na ubongo ulikuwa nje. Kuma unitwitite na mbere mwanka sibitali ni anyambere bofo aria twanirite na daktari munene Githua Shira na ari twathia baramukire muri jonto murume umwe antu bathatu baria barari na banja bairi babo banje serisasi aria umwe baramwikire sibitali ni Ameru Rifaro ungi wamwe na mwe kurari na banja kuringwa na iga baba ligitana kubarekeria. Mnamo siku ya jana tuliweza kuhudumia watu kadhaa ambao walikuwa wamepata majeraha kadha wa kadha. Kati yao kulikuwa na watu watatu ambao walifika na majeraha na kuna mmoja ambaye alifika akiwa amefariki. Huyo ambaye alifika akiwa amefariki alifariki kutokana na injury ya risasi. Na kati ya wale watatu ambao walihudumiwa, wawili walihudumiwa na wakaenda nyumbani. Mmoja wao alikuwa ameumizwa na jiwe na yule mwingine alikuwa ameumizwa na risasi, na yule mwingine ambaye alipelekwa katika hospitali ya Rufaa ya Meru pia alikuwa na jeraha ya risasi. Dennis Mugendi, Weru TV, Mushine o Maua, Kaunti ya Meru. Bamwe ba Gen-Z nteretia Maua ibaishumiretie kumeneria wagagia burabo wa kuyirirwe goroka itaka maandamano na biashara imwiti chietala sara ya mamilioni ya mbecha bawete kithikiro nontu kwina mbeo mbithi baba ingi batere kaumoka mwate yoyo ntuko bakiongela na kuwa kwino wati bonene bwa onjorethia kwithira bakimatuka kaunti ya Meru. Ibarombete mbeo mbithi bangi kureka witikirio tumirwa ni siasa nontu mbicherera umire ngoro imbicha buruite boy Marion Karugi na atumenyithie shuna njira ikinyanirite. Kumania na maandamano ya Gen-Z ya kumenywa ya Sabasaba yaratire biashara ntere mwanya ithukangitwe na bamwe ta utoro bangi bakiona ngurayo cia risasi bamwe ba youth town ya Maua ni basiumirite kumeneria maandamano ya wenyangia na kuria Gen-Z bakienda kuthukangia into bia bangi nontu biashara imwe irathukangirwe no cio ciandikite a youth bamwe na mbica ye kuoneka nthuki mbithi no kabaeta na mbere kurira ni wacia ngui condemn violence ya tukona especially ya Meru ira yombete kwenyangia into bianto babaingi na into bitu komba kwetha tukenyangia nibio biandikete ana betu nibio into bira bigombete okirite employment around niyo yombete ku revive economy Meru ende to nyangi investment ira cietu batu tunacio Meru ri ku investor bakomeria ku ya kwandika ana betu kwa antu bakomeria kwa kurithithia biashara Meru ringi twanjiria wita yukia direction ye turathiokiria na ituramwire badu uragende tukawata etonga kintu ke muntu twendiro nawe mukono ko mukono ote mandu to weta Gen-Z wetha Gen-Z andamanira akieku na ilamine reti nyumbene muntu maandamano ya Gen-Z ya bui lakini thai yaka kwina barathiro kuria guns kuthukia biashara cietu na ciandikite antu na tutiwatanira bio nontu ikuretwo maskini dene county yetu na still ikuenga investor ingwetikia thirira investors bauma kuma kuraja bakaretwa let's say Meru county kabareta employment na twe youths turariria mantu ya unemployment na ria tukuretero investors ya tukwithira tukiarairia mantu ya kwandikwa na usuirwa ngui so rira tukuthukia biashara ici antu tuwetikia na tukarita employment ira tuswa na investors baba kuretwa katukurwa na thirikari yetu yongwa ye county no to investors baba iretwa the county government na ipo ba tusuira ngui within our county na ingwetekia tuka baske awe bageta unemployment no kekethire kiendelea in Meru county to itaji ba to kolome to agency to ari ngana this is not the way to go tutoga we to ngona to tukithiracia mutu tukitethia katukumisha tugumia na tumisha nyabra bangi no tukura kuyo kwa hivyo ndio binkuria dialogue na tukoloma watu thotu ma youth tumetwethegera tumagwaria sauti imwe ni bauritu bakendo tonywe thinene ni siasa kubwithia maandamano ya wenyangia a Kenya through Gen-Z ibaromba ku articulate issues very well mwankan tukwera siasa branjeria kubari radicalize na bebone la siabeta bakenyangi into bianto no ntote kuelewa ina biashara ya muntu ekumania Ruto ina biashara ya muntu ekumania na Njumbe kenda we ya kurungama na wanjeria kwenyangia biashara na mtu ayoketia miaka 10
komberundi tukenya nginto bieto mwankari ana beto basoke mashinani bakarewe impara utebuko kombekana wewe mwanasiasa ugeya utumira yuthi kuthiria ngwira twina cio kuyo ntukukwetu mawa andura baba inge bandiki ko ne anto baba mawa ne yo youth tikonde demonstration ira bakubwethia baba inge tikonde bagutha bare ambao tintone byantu bara bakoya huku intone byantu kabagutha batumiri ni wanasiasa na neamba na ito kwenda kondem kintu kiu muno batu twe youth na tukira anto bara wanasiasa bonde baba rai bangire beya baithwanira bona kabeye banangane mbese ithukangi intobietu tutetekeri guthukangi intobietu renge batu twenjenzi kiripotera Weru TV kumembe Bito Marion Karugi wa Kenywa. Mulwamiri munene wa Nice Digital City na umirete nende na kwethire tariria asara iraba ukumete biashara ino akiwa ni asara ya nkulukia milioni 50 na rakwinya nkulukia mbeo mbithi girie mwe barabara tangu ya Antonia ibati na nkuinende iriboti twa kumenyethia na jire kinyanirete ke toma kunogoka anini rikana kiuria kietu giantukirwa rikira tukuria ni ati nukona yaka rwaria ati kathirikari na youth rukethera rukithiria maandamano jara yetete mbere no kujirwa rwaria ati kathirikari na youth rukathiria maandamano jara yetete mbere no kujirwa ugeta kuraitu shokerete na Leton Kuluki. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamis tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara magurija gwete kuma 745 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 nake. Okenda beshe cia kuciorire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twithirite tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire na Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jeto tokarie bieto. Rhino Mabati, do it best on top. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 1500 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano vya kisasa vilivyo na projector na vyenye mtandao wa haraka, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, flying bridge, camping, bonfire na mahali pa watoto pa kuchezea. Kisimani Organic Farm ambapo utafundishwa kuhusu ukulima wa kisasa na salama wa mimea na mifugo, nyuki, samaki na ndege wa aina mbalimbali. Vyumba vya kulala vya kisasa na vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au makongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality.
uri na kiroto gya kugura ngari kana munda gukiria biashara yaku kana kinya kuongera utonga bwaku aja Yetu Sacco itukombithe jau jonthe na Yetu Sacco Asset Finance Loan aroka wata mukobo mainde kumija shares ciaku kenera kagita gakarajaga kurea kamwanka miaka 5 na mareja manini. Yetu Sacco iri aja gukugwata mbaru ikinya gwekinya riongera rwangiro Yetu Sacco akui nagwe na uringe thimu kukurukira 0724 114 444 kana 0111 038000. Yetu Sacco Asset Finance Loan, empowering you to dream big and achieve more. Tunakusort siku zote. Pata instant upgrade with more channels when you reconnect to GoTV. Tunakusort for Monday Madness, Telenovela Tuesday, Greening Wednesdays, Terrific Thursdays, Friday. Sit back for Blockbuster Saturday. And on Sunday, tunawaletea nothing but our best. But more than you pay for when you reconnect to GoTV. Get upgraded to the next highest package and enjoy bigger, better entertainment. GoTV. Love it. Tomerie njega kiriogwa murimi omira Green Life Crop Protection Africa Limited ikureterete kioria ni kenda mira yaku ikurora kubatere kethira no gucumbura itotongo ta thrips na red spider mite jachio ndamba ukamaka kairi. Green Life ikureterete kioria kia thina ejeburu kirindawa ya Compostela irio kuthima mililita 10 na no chinchina na benzolone mililita 5. Thina cha fango ja powder mildew yani kimu kana mpio blight na spot tumira ndawa ya Absolute Star kithimi kia mililita 10. Kenda mire kwikura bwega twina optimizer na kithimi kia mililita 10. Kenda gwikira mira ya kurangijire no yona thoko tumira ngondi chance vegetative na kithimi kia gram 50. No ungani ndawa iji chionde amo na Integra mililita 3 iri stika kurigiria ndawa etigete kimirene. Wenda kumenya nteto nkuruki aranire na mutuko gokurukira 0742 511 623 kana mureti 0743 086 987. Ukulima ni Green Life. Your growth is our growth. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nyenye na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na ni kuetaga ugwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. The stage is set on Next Superstar. The pressure is on. We can only take on 16 contestants. It's vocal battles, show-stopping performances, make my name, and edge of your seat showdown. Baby, you got me like oh. Select one person, and that is... Recharge your subscription on your current bouquet for 2 months and get upgraded to the next high bouquet for 60 days to watch the battle unfold. The search for Africa's next hit maker just got hotter. Recharge your subscription today to never miss a moment. Authentic talent. On the move, stream Next Superstar live on Star Times On. Star Times, enjoy digital life. Gakwa togeni orengi na kathesha mwanya muno no ntoba kwithira witite ambere na kurumira ndeto chieto kumane na kioria gieto gia ntukwirware kiwa kwa Gen Z ite kumenyanya twaraniria na Ruto ati tuthikira
ni thuranira kwa hapana. Mimi nasema kama President Ruto anataka tuachane na maandamano, atufanyie kazi. Kuongea si shida, shida ni kukataa kufanya kazi. Ni Dennis Thuranira kumakiyaka kwa Junior Riwa. Nadhani change ni tugoje 2027 na tupige kura. Kuongea na serikali sidhani ita make any change. Thank you kwa our youths wa kwaido, absorb them into kazi mtaani. Itambere akoraniria batu na twatire tukwithira tukithoma ntumirie ku. Tugitambere ni ati mukaririete wa Nice Digital City Njiro Mukombozi na tarirete ya Sara hira ukumete ya milioni 50 ke maandamano ye gorontere cia Mwea. Maandamano yara yareketie kwithira ya kinyangi into bibinge abiye ni nyanduka ciao cia Nice Digital kwithira kenyangwa bonene. Mukombozi wete wenyangia bo ebwangaratanete ngwe cia ntonkolokia ngirie mwe barabarona mwate yo kumanena biashara amwabona akathete munene wa borithi IG Kanja na ntobwawe kwithire tuma abithaba GSO mbere ya mantu ya taithira ya kithoka nkoloki. Ini kuthuranirite riboti kumaniana maandamano ya Sabasaba ya ntuko ya gorona ara kwithirite kwendingo enene kia biashara nyuma ya biashara kwithukirwa ni andamani na into kwenyangwa na kwiywa. Nice Digital City mwere mwe ya biashara iriringikite anene mu biashara wegwetora nowe mulwamiri munene wa nduka nene rene inyamuka wana biashara inge nkabonjiro Mukombozi na atariretia sarera bati baitala aria maranyitirwo ira ni koranyitirwo andu makiria 25 mena indo iria maraire na rocine naguo umuthe mweri 8 ni kwanyito ange megukite kwirorera na marare oho nio maratongoretie goons iria irarira makiria andu 5 na nimegutwarwo igoti-ini umuthe na nimeguthitangwa na rombare with violence. Mukombozi no rorobo bwingi ari we intobira bienyange twibia milioni 50 irakuwa inyicha mukobo. Ndirathire hathara makiria milioni 50 iria ndirathire mukawa supermarket kuravorwo kindu giothe mararia maranywa mathani ikombe supermarket indo ciothe iria irare kuo food staffs mararia maranywa icio inge marakua na ngonia. Ndiraigite wira uyu nacio ni ciaroni ciothe makiria milioni 50 iria hingurite mukawa uyu tondu mikawa ni 3 mukawa umwe thiini wa 3 niguo araforirwo kila kitu kuratigwo gutire kindu kiratigarire ndakombete roni leo nguthie na mbere na kuriha maroni. Ariwa Inspector General Borithi Douglas Kanja nwe wabatetherie nonto thai ningi ikithirwa ikiara kwa. Inspector General Kanja aratuma special squad kuma Nairobi aria marakinyire thaa 11 aya ange mora rithathi ciathira na tia gas riria acio marokire thaa 11 Nice Digital City niguo araokoirwo. Riu Nice Digital City umuthi uturaria kiroko gutingere kindu enge mbanito tuash umuthi mweri 8 rocine gutingere Nice Digital City na ne property worth more than 2 billion. Na uretia biashara bange kuatana njera no karia biashara cio. Temurire inywe mwe customer rehe biashara niguo murie mucere wito munywe maguta murie mutu wito wa Nice Extra niguo athara yo ndirathire igicoka coke na kwenda kwa new customer na inywa hori biashara uka eruterei turangire biashara citu ithuothe hamwe undu ucio ndukana happen ringi. Akiaria MCA wa Nterei wa Diatebere Peter Karenga na meneretie karikare anene mugomo tamwe komwe ringi migomo peaceful no turacoka tura understand mugomo uyu urari na lengo ringi tondu kurambiriirie mikora amba iria irathukirie business cia ngurubani kila mahali na muno muno guku Nice Digital City na kiuria giakwa kinene kira ndireuria ngarigwo Nice Digital City ni haria tukoretwo it's a economical hub ya ngurubani anake kuma ngiri
nĩ mandĩkĩtwo gũkũ na anake acio angĩ a Gen Z maketĩkĩria mĩkora ĩingĩrĩre business. Mũbunge wa Ekuru kaunti ya Tharaka Nithi na ameneretie Wĩnyangia Burabu kũyerie kumana na maandamano ya Sabasaba igoro na ramuindo wete maandamano ya yarĩkĩtio ta burumwerekera akiuga yeguna Wĩnyangia Burabu kwithirwa baina mibango ya kuiya na kwĩnyangia biashara no tonga babange nkulokina atarĩrĩtie kĩthikĩro kĩawe ibũingie bwandũkie mbithe Baraba atere otorobo kumani na maandamano kumakaita karaya ithire ya kiambiriria mwaka muthiro irombara ya wiki thirikari uchoke mubango ya kazi mtaani bokenda mbeo mbithi bakona kwithira bakiruta mwate yoyo ntuko Martin Mugambi gatumenyithie na njire kinyanirite Mundi araukirite ikundi mbari chieruma wandi ya Mwembe kiri gicigo mbunge kia Mara gikundi kia mujira na nkinya gikundi kenge gia ntobara batura na mawathe wa gikundi agikiringaga nkurukia ngiri gana cia gwitethia kana kare baitikega utikwenda kuona kire kia mbambio kia mbamba Tharaka Nithi bai Mũbunge Susan Ngũgwa Mwindu nareganĩte na kũmeneria Wĩnyangia Burabu karĩkire ndeni ya nthigũrũ ya Kenya kumania na maandamano ma mũthenya wa igoro. Tukomea bwena thina wabu na maandamano ti mathuku lakini maandamano mama ama kinya wana kwe mtoini rwembo ugo tugo marari mathe wake mautwika njaburano ugo tugo marari mathe wake magutwika njaburano ukathima kutanwe mthema miru iro menya mama maandamano mautwika njaburano ariuga maandamano makagenda ukamakangia gitumi na nkinya magie baita nonto makethirwa mauyurite Wĩnyangia ake nyumba ya mtu ya ngoroba ithatu irindi irari na mikondoro irari na nguo irari na migate into bionde biende gwante goreno ti metha ti ti tanda ti otiento kienda gwante goreno gitirari nyumba eno ngoroba tatu mpaka juu kaino waneno etiere tamangino ake gutogere agunde mungu antu benyangiru into antu babetha ngwa kuma njenzie kwambiria kwandamana emde ana inkorokia 90 baraba kwite bahati mbaya ari batikinya mbuga bathatu no kwa bara mbugi baire bathatu antakashie tunachiko bethangu andakawira to kwa boy child ndakawira to etereti sio future sio posterity ya Kenya yetu na ndiguru yetu kiongera neririte ati nkorokia nthuke embethi 90 ibo batete oturo kuma maandamano makwambiria kuruthwa nthiguru ya Kenya kuma mwanka muthiru we auto akinya mari mathemo utwika mbio ai gutiendo etera wa oru ito njenzi ngobwera oru nonto nakureto kuthi kwandamana bari tibona na njira mbega lakini bangi bakaya bamwite kuthi kuya nonto kuthi kurugora into bangi tanwende no kanbera bangi neno rugora ka machine ko yeta weti mda mboka rugora ono karinga na nko ukairuga that means ko rantu bako batimaneti enwe karabunge so nkoromba njenzi munde ndio buyende gina wenu njenzi ngobwariria ibuyende nyokwe ibuye kinyare kwa mbera mantu ma finance bero twathire burabu kwenda lakini baba inda na bandari bako na ndakachi yakwa iturani to diete bwega lakini agusi atukutuka nchaburano mwena bubu erite nthuke embithi to ati thirikari ni ambiritie kubegwa to sincheni kinyare ngena to thirikari ni kuria president wetu na deputy wake twarureni na nkwana no abakwigwa na mbwera ni akikisha kwamba ibakwigwa no thaino president wetu na deputy wake na system yonde executive ibarambirie program yetu kazi mtahani Mwindu arikiritie na kuga thirikari ni ambiritie kwigwa nthuke embithi na mitaratara ingi mijeru ni ambiritie kumira kenda kunenkagira nthuke embithi baba wira okia tukorie president ye mndeno injire emwe ambiritie wakishia kwamba ana baba tubotuka kabisa no goro mtu akuona kanyamu na ambiritie kubuthikeria na tuthikaire ndi tumwira tuthikerie ana baba magana maire no ngere Kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi makarika yana kugiana ntere chiembe ni ontobonekete otabarikia bonene thina yoke kietwa yayo kaumo karakanene ari baririkana ochenchania miriyo na tubete toka ibo kenda bakaomba kuri ntobietume kwangirekana tauru chiotheru endu bwa kuringithia nkoroni ati ana baraba baingi bethero barerie boyo we gukionekana ninde gutabarikia kwa makarika ya tuyoyo totindiri
utirwa tukienke twabo yuwe orire nyabo batini nyabia kwirira kana inya kwirumia bebo bongwa mwandiki wetu wa Ndeto Nicholas Chabari na murikite makarika yana rithure thaga na kige chunje kia mbere kia rono rurwa mwanya mushiari nyuma yochiari. Department ya antenatal itumbite kuona ana baba ya clinic ikundi mwanya mwanya bya kurutha ochonkoni na muno bikonenie na mantu makonenie na ugima abamwiri ibiethiritwo bikirutha ochonkoni na kurutha ripoti mwanya mwanya cha kuonaniria abura ana abanini nthiguru ya Kenya baithiritwe bakigia ana ukethira monto mweri wina nya onto 60 bonde baba expectant ana below 18 years. Na ripoti ino imwe ya mwanka wa 2022 yonaniritie ati nthiguru ya Kenya gichunje kia 15 kia ana abanini barungura mianka 19 ibaithiritwe bakigia anda na ugo ikuringana na gikundi kia Kenya Demographic and Health Survey. County ya Meru mwankani woju wa 2022 ripoti ino yonaniritie ati ana abokuru bogatigati ka mianka 15 na mianka 19 gichunje kia 24 kia abo ibaithiritwe bakigia anda. Igembe ikuonekanite kiri kaunti ya Meru ikuonto bobo thitanambe na kuongereka muno gachunchi ka 36 gakionekana kana banini ikaithiritwo gakigia anda. On average twina 200 deliveries per month na baba ingi 20 to 30% no anabanini para tabakia ya wana. Onto bobo nka ake boronaniria kwina wati ibonene bwa amugongo ogwa antugo ochiaro nara wati bobo bokuthina na kuleta amanto mwanya mwanya mario kinya kwaga kithomo ukia na kinyama wati imakonenia na ukaria ukiabuka bukuongeleka ikale gatavoma. At the end of the day mwana resort kwita kuya tumira bakire akuya tumira ko kuna vyoski byeitha kuri akuna vyoski baitha gukabira antu utuko ko ni ago affect negatively society ga affect sana. Kiuria kinene kiragitumite nthiuruka ntere mwanya mwanya Chiegembe ni ana baba banini ba rungu rwa mianka 19 rira bakwata ana ri iko ana baba abo bathiaga na nataba ithagiro bakimenyamenyerwa na burambureketie na kumenya ni ati ari baba gijaga anda baba banini kaingi batiganagiria ana baraba perwe kiri achiari bao watwika atwana atuto twererwa ibojowe terere form 3 na oyombikire mimba ona no amboye tukarianira twe amwe oyombikire mimba na turokere tisinjire nyeterereni ambere mwana kwenda ndamurira mwana ndumurira mwana amukana arokwa atharimiro na gane school alafu indi kwa twika no tutigenya kwibira twina bina iploti ne turi antiana gana garakawe netere Nairobi ntiri twana tukinya twana tuna makendio batano thaisi ndina bayuyu batano nduka mugateo tutungi twi skuru nibo ndiana bo mwari umwe ucio mukuru niwe wina ana babana na kau kangi ni ka mwari na mwari ni etire na kau kangi rire onire ni nguremo ni kugateithiriria bagiire be skuru ni ndu umwe ni na tatandatu ba twari ba ko bantire beta kuthukuma tuombo maithia ni arukire ni aiberwe twana uyu wako ni we twana tukirira ni aitere aeta toni tuongwa aya na twana kakamwe achoka ringi ya kangi aninge anda mwinari ku ambe nawe ntemunya nai tereni ko idatu kurara ko na rukiro tukuitele Dwaida tonia ya totia wantira wanya tore unja tankiwa to ntemona kiri mutaratara gwakwa wa kuthiuruka na kuthuranira rugono ruru mbujite gukunjira ati achiari kinyaba na mianka nkuruki ya 70 batigirwe ana abanini banjiria kurera akaire na ana abaraba batigire ana baba nabo batoroka bakiuga inthukuma bathiete no ende kinyaba tibatethagiria kurera ana baba ale baba wekwa mauwe banini no rimo ciari tika ukomba kinyama antu onto yau Nemo ciari bakuthangikia riu to baba kuthangikia muciari bautua kuthangikia kabambe kire umundu ndogo ya ye ka wekire urende kangwatora bwonka ka umeti ambeleza kangwatora mwekire te uri bationaga nundu tosi wena kana kau arumagirira kau ni kwariraga
mwene kana kale ni uyu ngi nake ena kangi na hau nake aruma amenyagira akabu ena kana hau aroko ha wontire gana tegandi gigasola tu birarona gwena rirarona kuinya guinyare aracia tega nyande mwirigira muno uni ari no manga ukirore thio suliga either no weri nyoso wangu ina rogo na no etage muciari fulani wa mwira 1 2 3 na utethia hapo agutethia untu fulani kumania na guchunkuna na kuraithiria mbonete ati aciari ibakuru kinya ibatwikite ibagucoka na acari ikaire kuthomithia atwana atwa ana bao tena miaka 70 thai ndina miaka 60 na ugu ikiombitite rugono ruru muciari nyuma aja uciari turikana kiri gicunje ikabire rugono ruru nkumenyithia abura aciari baba batigiritwo ana baithiritwo baikurukira minyamaro imenene kurera atujuju twao gutebio nyonaga bia kubarungamirira Antonia Weru TV Peter Class chap Tugita mbere ni ati abunge acore Rigathi Gachagua ibolotete Rais Ruto na kuanwe urari nyuma ya mibango ya wenyange bunene buraboko yerike maandamano ya sabasaba igoro abunge babe tareria enyange barabaroneka okarua iborithi ba kamati kuma kuraya na babanganitwe buraba kenyange biashara chianto biombe abunge bankoloki bakwenda kumenya etomi mwankane ndi mubonge wa bore mwambirindikire atekire mpene nyuma yawe kwithira akiruta miario ya kuwa kwina mibango ya kwithe supermarket mero ntuko imwe mbere ya maandamano kwithira yekarika. Anthony Kathinyana atumenyithie cio. Thama taretu nyume imona bejenzi kuthithia maandamano masabasaba maandamano malamalo ni onyangia bwainto bukionekana atongore bakambia ole munini wa Rais Rigathi Gachagua leo ni beumilitie na kwele kile kiala Rais William Ruto ni wenyangia bubu kulingana na bunge baba bakiama kia DCP wenyangia bola thikirigoro bola banga netu ni thirikari ya Kenya Kwanza ekinaiba kama tawakumantere ingi na kuilo ntere ili kwa tambaru Rais William Ruto kenda kuthithia wenyangia bubu abunge baba kiola yitomi weki naibu ingi bola thikire mbele ya medho mabolisi. In the above areas, goons were procured through members of parliament and sent to different zones where they were not known by the locals. These goons were deployed by the government past midnight and then roadblocks were mounted by the police. In these instances, the police supervised their activities. They had clear instructions to damage specific properties owned by people from Mount Kenya region. Tunashtumu kitendo hicho na tunasema peupe kwamba serikali ndio inapanga yale mambo yanafanyika kwa sababu number 1 hawashiki wale ambao wanafanya na wanaonekana kwenye maredio, kwenye ma TV. Kenya National Human Rights was attacked. The goons can be seen vividly, lakini hakuna chochote kimefanyika. Na kwa sababu walikuwa wataje mambo ambayo yatafanyika siku inafuata, basi wakina mama walienda wakavurugwa pale. The police did not respond in any manner, despite the fact that the proprietor had raised an alarm about 3 hours before this was done. And these people that were doing this are not known to the locals. And so we believe, by the sheer fact that they are unknown and that they were allowed to carry out their illegal activities by the police, then we can rightfully say that they had the blessings of government. Abunge baba bakiama kia DCP okagita kane boliti gitomi bolisi tegotete mubungu abore mugambire ndikire kunenkanira wero kire kwidu kwanduka nene ya magunas enwe kijaga nyuma mubunge mugambire ndikire kuwetekere musemani ntuko mutu nyuma ya maandamano mama kuthithika atenduka nene ya magunas ikaidukiro neki nae kire maandamano mama masaba. Buri MP Mugambiri Ndikiri, in front of CS for Interior, Kipchumba Murkomen, said that the supermarkets in Meru would be raided on Monday 7th July 2025. True to his word, Maguna supermarket was raided and torched. How did he know about it before it all? He wasn't among the planners of the key planner or the key planners.
Why hasn't he been arrested or recorded a statement with the police? Kuma nene mekari kama mama igoro abunge baba bakiama kia DCP leo ne bolite koti kimande gore ya ICC kutonyera na kuthithire Sonko ni Rais William Ruto ni wiki na ina uragani bola thikire muthenyo egoro na bola bwithire to bukithithika. We make an urgent call to the International Criminal Court, that is the ICC, to speedily investigate the President of the Republic of Kenya for the heinous acts of crime against humanity. What is happening in Kenya is nothing short of a genocide. We call for strict sanctions on President William Ruto by the international community for this and many crimes he has committed in other countries, including the war in Sudan. He has committed crimes against humanity. Pia tunasema ni wakati sasa ICC ichukue hatua, kwa sababu vile ambavyo Kenya inaendeshwa sasa hivi tutajikuta kwa shida kubwa kuliko vile inaonekana ilivyo. Haiwezekani kwamba watu watakuwa kichukuliwa mili wameaga sehemu tofauti ya nchi na mambo ya kuwe sawa. National Police Service is an independent institution. Ni lazima wachukue jukumu lao la kulinda uhai wa watu na kulinda mali ya watu. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathinya. Mubango yakwa na barabe rungu rwa miaka 14 cha chamonete mbere ntere Gembe North bokenda kurieria anaba kwithukirwa imirimo ya kithuku na nya typhoid abangania ba mubango yo iborete ashari bonde baraba ina na bena miaka yotiera iba kwa mukira ncha cha mwibo kenda kweba kuthangika imirimo irayomba kurigirika. Nicholas Chabare na Ndeto Inkuluki. Kuma chibitari enene ya Mutuati mwanka athokoni ya Mutuati kuthenda machukuru mwanya. Tuko wengi kabisa, kwa hivyo tutawapea hiyo chanjo, na mkirundi nyumbani pia wale watoto wadogo wako nyumbani mnawaambia wapeleke hiyo kituo iko karibu. Kama hakuna kituo waende wapi? Hospitali yenye ya serikali iko karibu. Sawa sawa. Mandagitari bagwatanirite na mandagitari bamatora kana CHP ibebumiretie na kuwata anjira batumagiria anto ibumirie etwana atora tutakuruketie mianka 14 nikenda tumuntu anchachamo ochi ataifondi wamwe ena acha kithuku. Exercise yendelete ya kampeni ya kuwatwana chanjo ya measles na typhoid ku kango chokeria ntu betu katho pio ba Gembe North no ntogwa ku uraba ituretie na gwitikiria twatwana tu chanjo ye kenda tumbo batethia na madaktari yetu kinya binkobera iboya sana no ndokona mobilization yetu bwithetie itikurira nde nonto anabetu bonde iwe kumauba au itwendeleta na mbere burubo boya kuba chanjo na ngasoka kwa iboya sana no ndo boya Gembe North antu betu bakwitikiria tutwe wabonka turaita tutona kwina thina na no daktari betu ba imaginani betete na makanisa betete maskuru na nturene onto ibwe tano ndo kwithai kurethete kwina cases cia measles ile itokete kieshele kuterwa Igembe region Igembe no tutete na cases kuma side wetu na mwathi nginyu tutete na case ndoleli kiongo tutete na case ngi kangenyone side ya ndo betu kiongo ana tombete kwithira kwina case ningi cionekenete ciana baina nduthe na kinya ruterera rungirwa rwa nkandone na na bonde ibethete bageta hospitali kwethe kurinya kinya dimension o nkurukie kumira ba dimete to no ntuba complication lakini batigura bora mirimo yonto measles ithaire ikiretwo virus na ithairo na ndawa kwou chanjo no yo njira yake ya kurieria na nio yonekete ire very effective kwou ngucokia nkatho twite na mbere kushirikiana kana kuwatanira na madaktari yetu mwanka tariki 14 tuhakikishe mwana wenthe wa Igembe North akwewa chanjo eu ya measles, rubella na typhoid na kinya HPV no tukwa ari baba na miaka 10 na mwanka 14
bara bataerwe itarira turaeya na rira ringi mpango yuyu wa vaccination ire na betu basukuru na ito sohiria murungu kadho no ntobu bukombo tebia na kwetho bena afiembea na kurigiria mirimo ewe wetwa misosi rubela na matatizo yange yayomba kuirana kuringana na ndagitari murungamiri intere ino chegembe no thito Kimathi Kimaru that we expect sometimes with a resistance but I'm happy that in the Egembe North we karamanto ntukuyiru tredo atwiki enine itwitite boya na toka romba antobeto Egembe North bombe kumbiriana na ara tugetho atwikinya kwina boba wita round bakibwira itwijite michine machukuru tunisene kukonde tukaburoba bombe kumbiriana bonde baraba kwendekana nikenda tugombo bamunta ugwati bakora ku mundu samo mbere pio twari manto ya misosi ikiakwata mwana no cause blindness kana kura metho completely ono tugomba complication ire mbe ya misosi no ure metho pio kana kinyoa kwa it can result to death kwa hivyo ni bobo yana beto ba muntu fia typhoid ni tretere kwa no nto confuse na rwai ando gatibwa okiwa iro lakini typhoid ire kwa no nto kwa no membi ro ro kunyoka na ndo beto ura mo bina ruko kwa hivyo no dirigare yonende kabe muntu ana baba meaka kuma wiki 14 to prevent no prevention is better than cure. Komagebe North, Western Class, Chabare. Ikundi gia kuro kuntere chia karunga ruatine ya marimanti bombanete kie kwethira bagiokiria motoro yo kulokira obwethia bointo bieto mebira bitumairwa kaita aka kudhuranira bia kurea itheti bia ekroban kuloki ibitumika kiwe kibwa bia kuribwa kenda vitaithire bikithoka mwandikitwo wa Ndeto Paul Wakabithi na tubanganiritie riboti na njire kinyanirite kiama baikundi gia kibwe kuma karungaro wa dini ya marimanti araba irutaniritie gutumira mathugania maho kiri gutuma ikabo biandara na kurugana bio ndeturiaga na kuruba karungaro bara tuite gutuma fireless basket cookers kana ikabo bia kuruga na ikabo bibitu bitumira twetuma gukorokera into bira bikugwatikana ndene ya igongole tura Tharaka rabia tumone kuru turia tukaviandi value na njira ya gwekera blanket malengeti mara magitange mara mathiru tukathukia tukabora tukahanika tukagitanga kenda tuthondeka namo ikabubira na gikabo kira kia thondekwa gikaumba kuruga ina hata gikabu giki gikuruganga ikuga gikage monki turuga ukathongera ndene ukathi kuruga bura uruga ire bya kukawainda riko ni waruga nanko ukaruga nanko waruga nanga ukaruga nanko imakaro karuga na makara lakini ende igagutetheria kuruga na mpo mono nontu nkochi yaku witharukia gwe mutere ndareke imwe ugatokera mutere waku ekere kaboni gyaku na ukathi wira nchi yaku ukethera mutere robere no tiko nindi kuna nko nyingi nontu ukan imagine ukethurukagia ndareke imwe mutere waku na ndene ya monki wakawainda mwerekerero kuonania uri gwa kiguni muno kiri muturira gwa ntugo gikabo giki gutetheria mbere muno twari na matheta maingi muno ndene miji yetu lakini theino akoro bari abakaririo bia na mwanki nontu warugiri bia kurekera kabonikira thagwaira muthea kaya akaya thiririo bia kibina mwanki so gikabo giki go safta fringe yo safta fringe nontu waiga gintu yaku kina mwanki ugakiruta kina mwanki obora number 2 gikabo giki gutetheria ku conserve the environment tore ali manto ma kugita mite lakini totiko solution yani gonda ya kugita mute imbienu mbinga atumira nonto twinde tutumagira gas twinde tutumagira makara so rera ndale ya kugita mute imbinga arotha lakini ndege kabokio tutethia ya kwamba ndi una tokoto nini ngatiga muthito wenderete ngatiga mite enderete na Tharaka gutie muthito thaino so rera ndatumira kabogeke igo tutethire muno conserve the environment no aratukeraniria na nkiama babara nkuru kiba gutinda kubendania ndaraino kwa gitigerie ngikuneki naronire na nio tiamba mbojaga ndutanwe kuruga nakio ari ya murara anokarugirio biaku ndukiruka bikariga wainda ta wainde watega kinya matheta matu aturagia muji muntu mukuru akeyiri biorire ukakaire kuruguteria nukuremwa nwethe torira umaga thaino ndi tuonie prinje mbega ya kuigira mukuru irio nkurekeria ntigerie kiragio kunikake eba shenkamateka boya kwanza tigerie kidogo gitigerie nkuneki
gutakie kurwagu na nkuneki basi ngikamata ikabo giakwa Chibo gagituma location orana no ya kuriongerete gikundi kia kiuga ithogania riri gatethia anene mono kiri kuthiria imochi antiga kiri micie kinyamurara nukurarwa kugoka rugu na mwanki ndanu ya ntubasindi bateja iro birere alabu awange kambwe nawe tikugo kwina marara inifatirio sitio tutikoromba marara ndona tumirite nkindu tio twina marara kuguka ya kwa marara matumika ingutiga tio tuko turi mbere mono ntume tutikugura tutikuromba tuiroka mwanki kanono na gwikira kuna ukunikira au kiuma mundani tha mugwanjo kethira iro bya kubibere na ibukale una mwekuru bukithe kampora twako boyo cases ta inu kwa tigo nchuba boega na ile tikondumia lakini kenyamo iki kiaya akwaga ekagirwa irio akaria biena mwanki kama kawaida kiripotera Weru TV kuma Karungaro wa dini ya Marimanti Bitopol Gwakabethe Kathosha mwanya muno kiwe Paul Wakabethi no ntuba kona kanya ga utubanganiria riboti eu na kinde tuchio tukinyila methene tu ya ndeto ni ati bunge ya Senate ni obete kwithira nende ikiringa kura chia kuonokia ngavana wa kaunti Isiolo Abdi Kuyo hura were ya kwithira akingatwa itene ni MCS bambunge ya Isiolo kumane na yarabethirite bakiwa ni utumiri botho ko bobisi ati kama ntu yangi ya maingi kumania na rwaria rwetu rwantukwe rwari na ratokura kiate moni ya kuno kona karwaria ati kathirikari na youth rukethira rukithiria maandamano kuwa siasa mbaya maisha mbaya wanasiasa wanatumia watoto vibaya tugoje 2027 ni Joseph kuwa ni mwendo kutoka Maua ndio wanaweza kuelewana but si vile lakini tuombe sana Mungu ongea kwa hapana. Mimi nasema kama President Ruto anataka tuachane na maandamano, atufanyie kazi, tuongee ama kuongea si shinda, ni kukataa kufanya kazi. Oi Dennis Duranira kumanterechia kiyaka. Kathosha mwanya muno kiewe mutegeri kona kanya kwithirwa kiwatana abatu kinde tuchieto chentuko yerwari gakwendero tukovovo yambe twa wini wa Kinyeru mwana ne to mathithio tukovoerwari Purity Richard.